Kublaya pi baro siya kitup kubor ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ka sini kilong. Pli ura kamsang maya ka National Workshop ha Shillong College. Ban yang marway la ban ra kampa ya kimat ka jat ben rew ong u Dr. Ricky Singkon. Sya parep uba Isaac Laitaliki case halat umkra bat Sardar Police Station. Bat hier jurup uba PNCM ya katanat District Council Hanong po. Tungina paimenta Shiki Kubor Gibabnya. Ka Shillong College haka arpu artrik unaitung kalapenlong ya ka National Workshop ba arsingi halor kapang the use and integration of Swayam credit transfer in the context of NEP Arhajar Arpo. Ya kani ka workshop lapen ya da ke internal quality assessment cell jong kani ka college. Kani ka workshop kalalong ru shibenta ban rakhi ya ka jingdap henriu post nem lapen room ya ki subject science hakani ka college. Ura kamsang ma umentri ka puli puthi ulalong ukongsan ban pli ya kani ka workshop. Pat kiriu pau khamat ki balawan ban shimenta kani ka workshop ki kenthop ya uba HM Shangplang advisor ka tanat puli puthi ka sarkar jila. Kinong hikai na kiwe ki college ka sar Shillong ki samla puli bat kin pro jabeng ki bala khat ngobha shakani Kalimpong. Kakong i Karkangor Principal Hakajingkren Priang Sngoba Kalabatay Yagathong Jongkani ka workshop kalong ban pentre kam yakimat bat ki jingthamu jongka National Education Policy Arhajar Arpo baka Sarkar India kalawanra ringkat bat ki jingsandor bathemmai ban kintiu yaki samla puli habaro kilyang hakapuli kaputhi. Kala ongru kiriu shampang haki subject bat kimat baper jong ke NEP Arhajar Arpo kin sabatai bat yamir jingmut halor kisan perkhat bathamai ban kintiu yaki jinghikai ki baya dur bat ke jingkala kapor hakani kejup kanang ba ki khun samla andai kila pendep yaki jingpuli kinla bantre yaki kam ki jam jong kani ka jup minta. It's globally. And we can stand as a developed country by the end of 2030. This is the vision when you look at the vision document of NEP 2020. These are the policy implications of this policy. However, in order to achieve all this, in order to develop human resource, and we all know that as the principal and first and foremost as a teacher, and all teachers we know that we have to develop the capabilities of our students in the classrooms, strengthen them, train them, so that they can become the skilled human resource to compete in a global world. So this national workshop is a part of the progress of Shillong College because it contributes not only to quantitative expansion but to qualitative advancements in higher education. The NEP integrates cross-cutting science and technology. Now we have the Swayam, we have the MOOC scores. There will be credit transfers for the students under the NEP 2020. These are the dynamics of NEP, which will not only bring in changes, but will bring in so much of benefits to the student community. They can move from their own college to another college in the country, and they can also move abroad. So we hope that this national workshop, which we will be having. UMP ka Lok Sabha na Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon hakajing kendo bat kilat patay khubor ulapen syai halor kajingmi khubor dangshen hakabay day bat kasurak NH6 Jowai Ratachera kabaladan kajing ong. Ka Sarkar India kalapalait ya kamang pisan nakabenta kani kasurak Mariatho Shithi mau tanghapo shisni.
U Dr. Ricky Uloong kamla banlong tang shisngi Maria Pha Shithi an yono kani kalong kababakla Uloong. Ula batay bat ula tho yakashithi shaka sarkar India hadien ba ula lit jongo daladi hi shakate ke jakabas niu kasurang bat ula batay shaki bor jong road transport ministry yakajinglong jingman jong kani kasurang. U menteri ke sarkar India ula pentip syau ba kadan kapisa arspa klur tingka ba ke sarkar kalamang bat khandai pho klur la menjur bandang bang hakipor ki bandang wan. Ula batay ru da ka baong ka jingdan jong u ha parliament compare la ulong tang marway namar banyang marway kalong kabasngo sarong bat ngila ru banra khambha yakimat kiba kajat benriu kadon kam. Uloong ru ba ka jingdon jong ka Voice of the People Party ha parliament kanlong kum katindong jingsawa shakari India barok kowe. Riu sejajar di Borok Kuwait. Ketika kamu keba nasim ya terkerai ketika rai ramba. Kita tahu jom jinglong jeman jom keskin jom kiki yang nalong nongkai untuk memview dan bentakan politik menunggu dari abang ini ke jinglong jeman. Kamla pensyap, kamat badan, skor, skor. Jat kembali ke England dan ki dia ketok mulut jangan kawan rak hangai ketika mesin dengan Sofia pak kum di mangkai nasim dan juga clear ini kan kita dari kapal berkan kalau ini tentu irai mati legit pan ikonnya ya job pada bulan Delhi awal kemajuan namju slow nomor way menurut way dan boleh misalnya dan cakri kaba ai ngai taka jini shanya kunta namju slow nomor way de bat untuk juga jingkren kaba nikon ke jumar parlimen yang na yang batkren yakin rim kiba cek penriu dan kam but yang kaban keren dia ke sisa juga jengman haka sisa kadar ndai tang ri jongi ndai katleng kari India Borok Kuwait bagadon kancing ka sisa kadar kaba karon de syukat kum la ban ong jing sinjon kam tam aba song nong mereka kat kum kri sisa juga India dikunta nan yayeng ban keren nak ko syukur Pankan di Sisa, parti kemen skam. Bagi juntan jom the Voice of the People Party yang di Parlimen. Kanong kata juntan di sawah. Syakari India hidup. Hadian Arbanai uba Isaac W. Basaimat Sekretari Jong Kaseng Hinyo Trap National Youth Council HYC ula sya khot hajar haka arpu arterik unaitung sya Sardar Police Station halor ka jingkan ra drugs bat ka jingpen pra yaki yeng be an halom survey. Hakani ka kinti ki pulat kilapen ngat ship hoteli ki kindon an lai teli ki case ko wei halat imkra Police Station bat arteli Sardar Police Station ya uni unong yalam ke HYC. Bisa kan kenduan dan itu seperti kenduan orang lain buat lagi yes, orang yang buat kat yes, malah aku lihat ni buat serat yes. Kibat ka kubos para nak yang kejongahi pada yang sering menuju ini semua kelas juga ni sesakat kejongan nak ni pen najer marwal lalang melan man khot melan nomor kawairu kadai bawa giliat yang membahas dari khot ni nomor selahi macam mana anu bisniu maka jing sakhot ni kadai mini kadai rock si pastang bro buat anu perkaru hindang ele hindang
Không hi mình đưa ra chụp rock với lại là liang sing. Oh, ke 174, 167 macam itu lah. 72. Kadang-kadang kita dekat ke ban sakap yang. Ada mentang yang pedem. Di rangyo tang lanjut ini rangyo. Kena yang penting ban kendara drop. Oh, ini yang penting kumpa biri ke rajin keradok saja itu kita kerah tu kanta. Nah kalau bulu makan tanpai berkemudian tu kita yo tempat drop sebenarnya kesini apa lapalang nonglum B opening B yang yo tempat di main supply. Coba drop macam dor yang pada kesan hujan kam. Bukan dengan jingkar aja, kada bi harus jingkar drop dah. Jadi kena ada nalum survey. Jadi bisa nalum drop. Kedai kalau bagi nanya pun like kam dia kuat kan mendik mendik dekat madan dekat balik belah laju kam ini kam berit pesuan iu benuan boleh tekai Kena kada kesin ke baar. Uba pensngan lang NCM u Deputy CEM ka KHADC haka arpu arterik unaitung ulalit jongo ya ka office KHADC kabadan hanong po da ka jingthamu ban penklan ya ki jingtray jongka haka them riboy. Bat kum juru ban sngap ya ki jing bat jingdan kam ban penklan ya ki jingtray kam haka ni ka office ya ki district council court ki balabo haki district ki bahab haka jingpet jingkmi jongka KHADC. Hadian baula pendep ya ki kam uba PNCM ula batai syakilat patai kubor ya ka jingtemu jongka ni ka jingwan jongo jongu ya ka district council office hanong po. Ulapit benyaru ya ka jingtray kam ka yang kashri KHADC hanong po. Uloong ka jingpli ya ki kashri KHADC haman ki district klapen sok bat penjan ya ki pat ba ki balaya kendu ya ki jing hala ki jong ki jaka. Bat ulaya thuru ba andang penklan ya ka ni ka yang kashri kat kom ki jing dawa jong kapor. Kalau tilang sendiri, sendiri na kamu. Pangwing ya, betul. Yang utama ini. Kajingwan pejungan harkat di officer mentaka semihang niha. Oh, nungpo ban office, kali yang pagi lain tadi kita minta. Apa nungkong kali sepangka, court. Apa yang kumba pikir dia bangla. Bu, yang court yang di magistrate aman lagi, district yang kota. Dan kam nak menunggu ban senten. Lakanya dia berka manpower, staff, penjuru, lakanya dia berka infrastruktur. Dia yang itu tu lakanya gundu padi kong padi magistrate. Di mana dalam kami susu ban penklannya ka manpower, komputer operator, LD badi Benjamin, berdui jadi staff. Nomor kompetitif berubah, kudungi kebun kami, kita pun kisah sekiannya, kiri tong apa yang kita lain sebab di sekitar. Kalau dan kami ban kampen bahaya kan, sesuatu bukan manpower. Hoi adin bagajing penkelai kasi RPC siapa BNSS, IPC siapa BLS. Jadi kebun ki, kami long confusion tadi. Kebukti takam jungi long adin baga government nung unut gubernur, plan notify ban menteri kami ka BNSS badi ka BNS. Lingkup jungi kis ban Indonesia keman insyn baik. Tapi ni anji batan mai. Kau gumba long ni dia forest lu milawan pet. Dan building giba ni miladan kam shu, ai dum kam ban remove iki ban dimulisi iki. Ki pulit kanong Stern Police Station haka arpu arterik unaitung kila khot hajeria armut kinong yalam ka Sengkhasi Students Union KSU nong Stern Circle kata uba Wilbes Wanyang u President but u Coming Star Carson Tio u General Secretary. Banto ket halor ka jinglet kenra jong ka Seng KSU ya kinong tre barjela ki bawan tre hakish nong Hawes Khasi Hills. But lasen rani kini ki armut da bon mut ki dekhot jong ka KSU. U Samla Franklin's Imyong u General Secretary ka KSU West Khasi Hills District ula batay hakilat patay kubor da ka baong.
Kasengkam shim sngo pelashu yaki bakum kini ki jing sha khot haki bor pulit namar man baki khot jong kaseng ki SU ki jukhenra yaki bar jala ki sha khot bat sha kemru haki pulit uni unong yalam ulapen ken mauru khammen sha bon ki jaka hakani ke district kila sha kam trai de ki brio ki bana bar jala ulong kaseng kendang yai beteng banle yakani kakam hawa niwanang nim ta bangi kili akan kurkom di la khot ini hang ni nakal yang police department yang ba ngibis kat kum ko buat ba pemi ka hak ka lot di kamera mandar jong ka sang jungi hang ti apo pero aloy royang andai ka ikbas ngono piong ngibis apo social media andai na jungi hang ni idon ki bom don ru agat kasngi por ba ni lekra angsi hapo ruyang handai la syak khot lang ni te kalom ka ka bom sengoy hap ba ka bom soternat te nakal yang jungi ngisngau ban pendram jur ku mi di jaj ka jingle ka datang ka ban penting ku tempan jong ka sarkar ba kulit hang ni ulale ka kamram ka tum ka jingtha ka jungi te ngisngau pendram jur ban boong ba kadai kata ban nang pentron dan bat resmi ya ki kena jungi tunjuk ya ki khot jungi tu pasang nam ta ban kun persya ya ka di isu kejuan buhai sinong jungi manda ot idon di bawang na ba kesuang trai tang sport alaj dari kata kalau ke ban insting kumi kata kalau ke bama ot kiwan ku minong trai ada hakui kapor bun kidi kecaka marok kawai kan kisi jantia kumbang yo kumbang ilap iwan hi kum binong trai kidong bela hai ka bakut iwa kilo ki persang banwat sabanlong tradisional kecaka betulong ka jingma krau ye kadi kadong kata jungi ban ka ba kongsan ngi kum kisamla jong kadi kadong kathan noston west sil bor kawai ba ngim kwa ba kani ka benta dan dikatakan jungi bahkan long kum giwai pat kejelak Tripura bat wat tanga bahkan long no kum keselong ngim kuat dalilai bat nang ni sekhamat ngin mailat bat ngin teng bat ya ban khenra ya kit mender ki Kaseng Hinyo Trip Youth Council HYC Ribhoi District haka arpu arterik unaitung kilalet ban khenra yaki kot kisla hakaway nagi karkhana saijri kabalatip kom ka resources rubber private limited kabadan haka shnong mausmai Bat hakani ka jinglet kenra kalami penban ka jingyatai niya ka bajur hapadeng ki barjala ki bapenya yakate ka karkhana bat kinong yalam jongka seng HYC Uba Donald Rambai ubade utrai jongkate ka jaka ulayathu baula aiwa yakate ka jaka sha ubar jala ban penya yakate ka karkhana nadu usnem 8000 rpuar bat utrai jongkate ka karkhana umsham latre ru bantho yakaswas kular bat hadu menta amsham la siu ya ka bai wai jaka bat de halor kani ka jing penyat bi an deu te bar jala ya ka karkhana ulalet ban pan jing rap no ana ka seng HYC banyarap ban tuklar lem ya kani ka kam uba Tony Shella ubulong u General Secretary ke HYC Ribhoi ulayathu ba ka jinglet jong ka seng ban khenra ya ki kot kisla na ka te ka karkhana ka de halor ba ka seng kala yo jingtip baki kot kisla jong kate ka karkhana kila kot por bat kate ka karkhana kala penyat bi an klem ki kot kisla ki babyang ulo ongru ba ka seng talit ban pan yaki kot kisla jong kate ka karkhana Henry ka basngosi kalong ba ute ubar jala ulapin ibor pen ban bat kani ka jingle ka pen i ba umshem la khen snap bat buram ya ka seng hadu baulanut ban pen ibor वो थोड़ा गरम बात किया बोल के अच्छा लगा लेकिन आप लोग अभी बंद करो तब ना आप लोग काम मत करो अभी तक ne pemau smai bodon we barjela basang wai ha kete kecaka jongan no dusnem arjara puar ndau la song wai ne udukar kene kecaka umsem la ai ndau le agreement nga umsem la ai ka bai wai mentala asnem la ai complain ko disi office no selatan tendon sistem ko disi berem dari umla simkhya kan ne temban se ngalapan jengrap sini setai dengan kenduk ke HYC sport selong ngalapan jengrap bau ne barjela umtre banile agreement nga usong illegal bang ne berkatrik license jenggur ngila khang po disi council bat ngila complain la bunsen disi council ngila ajing tho
bila ai komplain ngela samit kane ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kesla bagade ka jaka jonga kane ka pata jongan raj marwet bat ka NOC jonggas kasno kon kadon ka dulir jong kasno ka tot te lemba ngawan hangne lemba kasno bat ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram iki choice balawan mi ante ka factory bo khang tala ndai incam la buram yot iki member choice ro nga dapat ma isang balang bat ngirap ma bungne ukhar ulang berjuat ha re cem lating cem laburam yang iki trajaka ba iki sang balang ro tang ai kumle khamtam iki choice re district ki bala sundan lang ne kasni te une ukhar cem ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka ka ba ngala tit na ki trai na sulong ya ka ne ka jaka hakmat ka ki satar jong ne ka snong te kumtang terpat jam ba yone udkhar he une ubar jelang imdai ban ailat hangne hari kasi jongi namar bot lalek ton bor sebab palat bat ulah berngam ro yanga hapor ngali mi mensua ngala mi one bisi barem pande haus nam Desember arajar apulai kadon kejeng kumar bagi NGO kedai udisi lasum kiai kane usurung oha kiwan ki minister ki surung ki sumi na district council ki surung ki sumi kim shek ikut kisla kuat kim khot ire tai ki witness ki basangi ni ikut kisla jonga ya kasnong ngong ki la bimet bede ka jaga nga khot witness Nakadaw jong kajing ki Bashir Khay ha Bangladesh ki pulit yada khaput Border Security Force BSF kila pinjor ya kilat jingeda ha baro shilenter ki jaka khaput ki bajalan hadu south pa south pusau kilometer bat ka Bangladesh. U Inspector General IG BSF Meghalaya u Harbak Singh Dillon uloong kakamram bakongsan e hakini kisngi kalong ban pinrung ya ki samla puli jong kari India ki bawan na kinong ba jong ka Bangladesh. Nadu ka khat pratrik unai tung kidan hadu sanspa anyo pusangot ki samla puli ki balawan phet na kategori namar ka shong ka sa kamshangan shu hakini kisngi nakini ki samla ki balawan phai sauspa lai pusan ngut ki dei na Nepal prangut ki dei na Bhutan bat ki we bat ki dei na ri India kini ki samla puli ki larung sha India na daw ki integrated checkpost na ki than lom garo bat khat prangut ki larung na kila para ICP West Garo Hills hakini ki jakarung ki BSF kila penbyang ru ya ki jaka bam ki umbam ki umdi ki dawai bat ki we ki jingdan kam jong kini ki samla puli Lakmi lenti badang buon ki samla puli ki banwan pet na Bangladesh sha India hakini ki singi ki bandang wan loong ki he ke BSF kila penjuru ya ka jingtalasi bannom ailat ya ki Bangladeshi banrung shari India Daki kitian ki bajam bat ki badan akor u Superintendent of Police ke East Khasi Hills u ba S Nong Tenger ulakin tu haki khubor ba ula pelat haka arpu artarik dah ka baong ki riu temen ki brio ki bapang bashitam bat kumju ki tu ki badan ki jingduna haki dekhot met kila sha pendik na ka jingdon ki kali arshaka bat kumju ru ki saw shaka ki bala pendan kam daki tendong jing sawa engine silencer ki bapen mi ya ki sur ki bajam ki bapen wit haka por step pernga bat kumju ru haka por men min te kumta lakin tu ya ki try kali bat kumju ru ya ki nong nya kali ban bat ya ka akor long brio man brio bat ik jinga buram para brio OSP ulakan tu ya ki try kali baro banweng mador ya kini ki silencer ya ki headlight ki baklan bor palat ya ki headlight ki baki krip bat kumju ru ya ki kali ki batayong ulo ong baki bor jong ka an kila penlong ya ki jingtal si kali bat on dan kuna ya ki tu ki bale persha ya kini ki jing batha ka tanat labor jong ka sarkar jilla bat kumju ru ki bor pulit haka arpu artarik unai tung kila penlong ya ka jing kendra ya ki kot kisla na ki bar jilla ki bawan bala hapo ki karkhana ki badan ha omyam industrial area bat hakani ka jing kendra ki dukhot ka executive committee jong ka shnong omyam kila yesen ran lang ya ki officer ka tanat labor Henry kabasngo kya kalong ka isi jong ka shnong kam hon satya ya kani ka rukam kendra ya ki kot kisla jong ki barjala ki badan hakani ka jaka uba Stevenson kharkrang urang ba shnong omyam habakran bat kilat pathai khubor ulapen pau da ka baong ka shnong kalasno akti hakani ka jinglet kendra man ta kasni Henry kani ka jing kendra la shempat bakam dalong ka bahon satya namar la shu jurup tangi ki identity card bat ki jing tho bala shu shim nangmuna de ki try karkhana uba kharkrang ulayathu hadien kani ka jing khenra ya ki barjala
Kabamsham la ai jing hun satya ya ka isi jong kashnang kumta na kalyang ka dorbar shnong umyam kala ai por hadu lai banai ya ki try karkhana bakin pinbyang no ya ki kot kisla ki bakin thop na du ka labor license ka trading license but ka police verification. But ladakim la ban pinbit pinbyang hakini kisngi ka dorbar shnong umyam ka dawating naka sarkar jilla bakan pintre kam no pura bat mardor ya ka district task force hapo ka ribhai district. To nakaliang jungi ka darwas ng umyam hadin baging ayo ya ka city nakaliang ka labor department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha city jungi ka sinong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hani ka umyam industrial area kumki traishnong i kamtip kambha ya ka jinglong jingman hapo kasnong gujungi habidei ba kani ka jaka hapo umyam industrial area ka sukwa ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni ki labor hakani kasnong jungi kalong lan haduk kata-kata kumba suang ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngila ban ong bagi riu boman ani giriu ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengan kani ka jaka jungi kum ban su penken mau ya pi dang hakani ki kindiat panai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin bagin layo jengtip hadin siteng kenta nak lang jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdan tanggawe ka kot ka slaru ka epic sumdan ka adhar sumdan ka labor registration sumdan kanu ka identification kani ka bu jingma sibun ya ka snong kamtam ya ki try snong ki bawan balawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahabat uno uba sneo te nakaliang jungi kasnong nakapor sa kapor gijuban bat giju khot ya ki meeting ya kini ki try factory ba lada Kitu mentan kilong ki kubor ki bawan jepi na ka Don Bosco Media Network.